Iyabingelelwa ngegama elihle lenkosi yethu uJesu umsindisi wethu. Ngayonale ngalesi isikhathi kuke kwakhangelwa emhlabeni kwenziwa iresearch eyokudinga umhlaba kumbe indawo labantu okuthiwa bathokoze kakhulu ngabantu abalentokozo emangalisayo ukwedlula bonke. Kwase kutholakala ukuthi phakathi kwamazwe ilizwe eliphume laba ngunumber 1 ukuba lilizwe elilabantu abathokozileyo, abantu okuthiwa they are the happiest. Kutholakale ilizwe lakuqala iFinland, kwalandela elesibili iDenmark, kwalandela elesithathu iSwitzerland, alandela amanye esiyali. Kwase kungithathekisa istatistics esinje ukuthi ngike ngisondeze ilihlo lami ngikhangele ilizwe laseFinland elilabantu okuthiwa bathokozile ukwedlula bonke abantu emhlabeni. Ngase ngizibuza ukuthi kungani eFinland kulabantu abathabe kakhulu ukwedlula bonke abantu. Okwakuqala isizathu engisitholayo ukuthi iFinland kungani ilabantu abathabe kakhulu ukwedlula bonke abantu emhlabeni. Okwakuqala engikutholileyo yikuthi abantu laba eFinland baphila impilo yokubonga. Bayabonga, balengqondo lenhliziyo eyokubonga. Bayabonga basuthiseke ngalokhu abakutholayo. Bayasuthiseka ngomumo abakiwo, bayasuthiseka ngempilo basebebonga. Khona lokhu kwenza ukuthi abantu beFinland kube ngabantu abathokozileyo kakhulu. Isizathu sesibili yikuhlala ndawonye labanye abantu, ukugudlana lokuinteracta labanye abantu. Khona lokhu kwenza ukuthi abantu beFinland babe lentokozo emangalisayo. Okunye okwenza ukuthi eFinland babe ngabantu abathokozileyo bathaba ngendlela emangalisayo impilakahle yabo. Impilakahle yabo, indlela abadla ngayo, indlela aba-exercise ngayo, indlela eyonale yiyo enza ukuthi ibanike isizathu sokuthi babe ngabantu abathokozayo kakhulu. Omunye nxa eloba ngehappiness, ngentokozo, ukuthaba kumbe ukuthokoza, uthi yena ihappiness iyi-best make up edlula konke. Intokozo lokubonga lokuthaba yiyo indlela enza umuntu aze abe ngothokozayo kakhulu empilweni yakhe. Omunye olobayo ngehappiness, ngentokozo, abesesithi indlela eyodwa zwi engenza ukuthi wena ube ngumuntu othokozayo yikwamukela ukuthi umumo wakho unjani ngesikhathi esithize. Ngikuthokoza wena ngokwakho. Nxa wena ngokwakho uthokozile, khona lokhu kwamukela kuyakwenza ube ngumuntu ozahlala ethokozile, owamukelayo umumo wakhe ukuthi unjani, loba isikhathi bani, loba kutheni, uzuzeni, uehlele kuyini. Ukwamukela umumo wakho onjalo kuyakwenza ube ngumuntu othokozayo. Kade ngifuna ukuthi sike sibuze ngeBhayibheli ukuthi yebo sesibalile sezwa irecord yomhlaba ngehappiness, ngentokozo, kodwa ngifuna ukuthi
ngalesi sikhathi sike sibuze iBhayibheli ukuthi abantu abathokozileyo, abantu okuthiwa they are happy, ngobani, banjani, lokuthi intokozo yabo ivelela intokozo yabo ingena njani, ibenzelani, babe ngabantu abanjani. Ngifuna ukuthi singene eBhayibhelini sike sihlolisise ilizwi likaNkulunkulu, sike sibuze, ngoba ungaze uyefika khona ngale Finland okuthiwa kulabantu abathokoze ukwedlula bonke emhlabeni, ukufa kukhona, ukugula kukhona, bayaxabana kwesinye isikhathi kuyatholakala, manje babe lentokozo enjani. Uzathola ukuthi lokugqekeza amasela akhona. iBhayibheli liyasitshela, ngifuna ukuthi sike sikhangele izizathu ezingu-7, izinto eziyisikhombisa ezenza ukuthi umuntu abe ngumuntu othokozileyo. Intokozo edlula yonke intokozo ongayithola ngokudla, ongayithola ngemali, ongayithola ngezigqoko, ongayithola ngemota enhle, edlula zonke ongayidrayiva. Intokozo esiyayikhangela ongayizuza iyedlula zonke izinto, ngoba intokozo izuza ngezinto ezithize iyahlala isikhathanyanyana nje kuphela. Kodwa intokozo esiyibalayo lapha eBhayibhelini ongayithola iyahlala kuze kube nini lalini, asoze uthathelwe ngomunye futhi. Thatha iBhayibheli lakho sibale, sibuze intokozo ngingayithola njani, ihappiness ngingayithola njani. Okokuqala, number 1, ngibala uRoma 4 ivesi ngelika 7. uRoma 4 ivesi ngelika 7 uchasisa lapha umuntu othokozileyo ukuthi ngonjani. Okokuqala lithi iBhayibheli bayathokoza labo oziphambeko zabo zithethelelwe, ozono zabo zisibekelwe. Haleluya. So ngothokozayo ngumuntu ojabulileyo, olezono zakhe zixolelwe, izono zakhe zithethelelwe, zisibekelwe nguThixo ngegazi likaJesu, zivaliwe. Uyathokoza umuntu onjalo, olezono eziqolelweyo, olezono ezithethelelweyo. Uyathokoza umuntu onjalo, ngubaba, ngumama, intombi, lijaha elithokozileyo. Xa ukwazi ukuthi lezono ezingathethelelwanga, izono lezi ziyakuncitha ubuthongo, ziyakuncitha ukuthula, ziyakuncitha intokozo. Ukuze ube ngumuntu othokozayo, vuma izono zakho kuJesu uKristu, umsindisi wakho okufelayo esiphambanweni, ngoba yena uyaxolela izono abantu abazivumayo. Kodwa ungahlala usibathele ugubuzela izono zakho, impilo yakho ayisoze ibe mnandi, impilo yakho iyathwala nzima, impilo yakho ayisoze igeleze kuhle. Ngitsho lobuthongo abubuyi, uyazama ukulala, uzama ukugubuzela, ukhangele kulelinye icala, ukhangele ngapha, ubuthongo abubuyi. Xa ukwazi ukuthi lesono esingathethelelwanga, isono siza kuthola lapho khona. Kodwa ukuze ube ngumuntu othokozileyo, yikwazi ukuthi izono zakho uJesu zithethelele, uThixo uyaxolela izono. Uthembakele njalo ulungile ukuxolela zonke izono abantu abazivumayo.
Johane waqala ngo-1 ivesi lika-7 usiya ku-9 likhuluma ngezono ezithethelelwayo. U-Isaiah ngo-1 ivesi lika-18 ulunxuso uyabiza, wozani siyithethe, siyixoxe, sikhulumisane, sibonisane lanxa izono zakho zinjani, zonakele, zibomvu, ziyageziswa, inhliziyo yakho ibe mhlophe ukwedlula uboya bezimvu. So uyathokoza ngumuntu wakuqala lwa. iBhayibheli lithi nguye ohappy, nguye umuntu olentokozo, othabileyo, ojabulayo, izono zakhe zithethelelwe. Nxa kulento engakufrustrate, nxa kulento engakuthwalisa nzima mntakababa, izono ezingaxolelwanga, izono zaziyo ukuthi uzenzile, uzamile ukuzifihla, wazama ukudelete ifoni, wazama ukudelete ama-files, kodwa kukhona akusukanga engqondweni yakho. Ngalesi sikhathi ngiyancenga, nxa ufisa ukuthi ube ngomuntu othokozileyo umhlaba wonke, vuma izono zakho, zilethe eNkosini uJesu. Izono zakho ziyaxolelwa. Ohlabelayo uthi yena kasoze futhi abuze ukuthi wena kathi vele busenzani, wena ubuthembeni usenza into enje. Hlobo sami esithandekayo, uyathokoza umuntu izono zakhe ziqolelwe, uyathokoza umuntu iziphambeko zakhe zisibekelwe, zisusiwe, uyathokoza umuntu onjalo. Ngicela ukuveza ngalesi sikhathi abantu ozono zabo zithethelelwe. They are the happiest people emhlabeni wonke jikelele. Izono zabo ziqolelwe, baba ngabantu abathokozileyo kakhulu. Uhamba kuhle, uhamba utshaywa ngumoya, ngoba uyakwazi ukuthi iziphambeko zakho ziqolelwe, isono sakho sisusiwe. Unjalo umuntu othokozileyo, ekwazi ukuthi isono sakhe siqolelwe. Ngiyanxusa mhlobo wami, letha izono zakho eNkosini. Ziyaxolelwa, ziyagubuzelwa ngegazi likaJesu. Loba wenzeni, loba utheni, ukhulumeni, ulani, izandla zakho zingabe zingahlambulukanga, izandla zakho zigavile isono, uJesu uthi woza kimi, lina lonke lisindwa lelikhatheleyo, ngizalinika ukuphumula. Number 1 wakuqala lwa, umuntu othiwa uthokozile, ngumuntu izono zakhe zithethelelwe, ulethile izono zakhe zaxolelwa yiNkosi. Owesibili, umuntu okuthiwa uyathokoza kakhulu, ngumuntu othanda ilizwi likaNkulunkulu. Ngalo ilizwi likaThixo uyazindla ngalo, uyameditate ngalo, uyaphila ngalo. Umuntu odilayitha ilizwi likaThixo, olithandayo ilizwi likaNkulunkulu ukwedlula umhlaba, nguye umuntu okuthiwa uyathokoza. Bala lami eBhayibhelini iHubo ngu-119, ngizabala khona uvesi ngu-16. iHubo ngu-119, ngiyafunda elizwini leNkosi, sike sizwe umuntu othokozileyo ukuthi ngumuntu onjani. iHubo ngu-119 verse 16 lithi iBhayibheli, ngiyathokoza ngezimemezelo zakho, angiyikulidelela ilizwi lakho. Kuyahlabusa lokho engikuzwa lapha sihlobo zami esithandekayo. Uthi yena uyathokoza ngezimemezelo zelizwi likaThixo, njalo kalideleli ilizwi likaNkulunkulu. Umuntu onjalo ongadeleli ilizwi likaNkulunkulu, umuntu olithandayo ilizwi likaThixo, nguye umuntu okuthiwa uthokozile ukwedlula bonke abantu emhlabeni.
Uyathokoza umuntu othandana lelizwi likaThixo. Ngiyanxusa lithande ilizwi likaThixo, phila ngalo ilizwi likaThixo, ungalideleli, lihloniphe ngoba lilizwe liphefumulelweyo, lifanele ukufundisa, ukuqondisa, ukukhalimela, ukusola, ukuze umuntu kaThixo akhule kweyakhe intando. Ilizwi likaThixo lithande ukwedlula ukudla kwakho kwansuku zonke. Ilizwi likaThixo liyahlabusa, ilizwi likaThixo liyabusisa, liyaphilisa. iBhayibheli lithi yena ngawathola amazwi aphilayo kaNkulunkulu, ngawadla kwaba yimpilo kimi. Njengengane ekhulayo encinyane, fisani ubisi, fisani uchago oluyilizwi likaNkulunkulu elihlambulukileyo. Umuntu omutsha engayigcina njani indlela yenkosi iqotho iphelele? Ngokuqaphela ilizwi likaNkulunkulu. Ngilifihlile Nkosi ilizwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni. Ilizwi lakho liyikukhanya endleleni, ilizwi lakhe liyikukhanya ezinyaweni zami. Umuntu okuthiwa uthokozile ukwedlula bonke abantu ngumuntu othandana lelizwi likaNkulunkulu. Ungalibala ilizwi likaThixo ngengqondo yakho lokulalela la ngenhliziyo eyamukelayo, uzathokoza. Uzaba ngumuntu othokozileyo ukwedlula bonke abantu emhlabeni. Asambe kwesithathu, abantu okuthiwa bathokozile, abantu okuthiwa they are the happiest people emhlabeni wonke jikelele. Ngonjani? Ngogcina umthetho kaNkulunkulu. Umuntu okuthiwa ulentokozo ngogcina ilizwi likaThixo, ngogcina umthetho kaNkulunkulu. Ifuna sibale eBhayibhelini la. uJohn uyasitshela la eBhayibhelini ukuthi umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu ngonjani, njalo futhi kuyini okumenze, kuyini akutholayo ogcina umthetho kaNkulunkulu. Ngifuna sibale uZaga ngo-29 ivesi ngelika 18. Nampa abantu okuthiwa bathokozile. uZaga ngo-29 ngibala uvesi ngo-18. Lichasisa ngabantu abalentokozo, abalokuthula, labathabileyo kakhulu. Lithi iBhayibheli uZaga ngo-29 ivesi ngelika 18. Lithi iBhayibheli, lapho okungekho khona isambulelo abantu badela ukuzithiba, kodwa ubusisiwe lowo ogcina umlayo, uyathokoza lowo ogcina umthetho kaNkulunkulu. Hlobo zami esithandekayo, gcina umthetho kaNkulunkulu. You will become the happiest individual emhlabeni wonke. Bonke abantu abagcina umthetho kaNkulunkulu balentokozo, bayathaba. Litho njalo iBhayibheli, abantu abagcina umthetho kaThixo yibo abathokozayo. Imithetho kaThixo, the Decalogue elithumi, Exodus ngo-20 ivesi ngelika 3 usiya ku-17, unjalo umuntu ogcina imithetho elithumi uyathokoza. So ngwesithathu lo, abantu abathokoze kakhulu, abantu abathabayo, abathokozayo yilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu, abangadlali ngawo, abangagcine yi9, abangagcine i5, abangagcine ohodwa, kodwa abagcina yonke elithumi. Yibo abantu abathokozayo kakhulu. Hlobo wami othandekayo, uyaloyisa yini na ukuba ngumuntu othabileyo emhlabeni ongasela ntokozo, umuntu ojabulileyo izinto lanxa zingamhlalanga kuhle, zingahambi kuhle, gcina umthetho kaNkulunkulu. Asambe ku number 4.
Okwesine, abantu okuthiwa bathabile balentokozo, bayathaba, bayajabula ukwedlula bonke abantu emhlabeni wonke. Ngobani labo? Banjani? Baphila njani? Number 4. Abathabayo yilabo uThixo wabo lo nkulunkulu wabo uye owadala izulu lomhlaba. Abantu abalentokozo yilabo uThixo wabo nguThixo ophilayo, nguThixo owayenza wadala umhlaba lezinto zonke ezisemhlabeni. Abantu abalonkulunkulu onjalo, they are the happiest people. Ngabantu abathabileyo, ngabantu abalentokozo, abakhonza uThixo ophilayo. Hathi abakhonza izithombe, abakhonza uThixo ngamatshe, uThixo wezigodo, owezihlahla, uThixo ophilayo, uThixo owayekhona, okhona, ozahlala ekhona, uThixo ongenasiqalo, ongenasiphetho, onguye. Yibo abantu okuthiwa bayathokoza, bajabulile abantu abanjalo ukwedlula bonke abantu. Asiyibale ivesi. Ihubo 144 sizabala khona uvesi ngu15. Lithi iBhayibheli ihubo lika 144 ivesi le15. Lithi iBhayibheli bayathokoza labo bantu babusisiwe njalo balentokozo abantu onkulunkulu wabo unguThixo. Haleluya. Hlobo zabe sithandekayo, bayathokoza abantu onkulunkulu wabo nguThixo ophilayo. Nxa uloThixo owadala izulu lomhlaba, kunguye omkhonzayo, usulentokozo emangalisayo ongeke uyizuze kwezinye indawo, ongeke uyizuze empilweni lemsebenzini ebhadala imali, emsebenzini enika ama incentives amakhulu. Zihlobo sami esithandekayo, iBhayibheli ithi yona bayathokoza abantu onkulunkulu wabo nguThixo. nguThixo ongadinga abantu ukuthi abe nguThixo, ongadinga abantu abanengi ukuthi kumenze abe nguThixo. Uba nguThixo loba kungela muntu, loba kuloyedwa, uba nguThixo. Soba lentokozo abantu abakhonza uThixo onje. Xa ufuna intokozo, khonza uThixo omangalisayo. Asambe kwesi5. Abathokozayo yilabo abantu abalindela besenkosini. Yibo abantu okuthiwa they are the happiest. Abalindayo enkosini, who waits on the Lord. Labo abalindayo bahlale phansi balinde, bamelele inkosi ukuthi ithini, ngoba abanjalo bayathokoza. uIsaiah ngu40 ivesi ngelika 31 lithi iBhayibheli, kodwa labo abamethembayo uThixo bazavuselelwa amandla abo, bazaqonga ngezimpiko njengenkosi, bazagijima kodwa bangadinwa, bazahamba kodwa bangapheli amandla. Haleluya. Yibo abantu okuthiwa bathokoza laba abantu abathemba uJehova, abantu abalindayo. Njengomuntu omutsha, linda, ungahambeli phambili uJehova, linda. Inkosi iza kunika, inkosi iza kuvuza ngesikhathi sayo. Bayathokoza abantu abalindela inkosi ize ibuye, inkosi izoletha impendulo. Abathandazayo basebelinda enkosini, bayathokoza abantu abanjalo. Number 6. Abantu abathokoze kakhulu ukwedlula bonke abantu emhlabeni yilabo abathemba inkosi. Yibo labo abathemba inkosi, yibo abantu okuthiwa they are the happiest emhlabeni wonke.
ihubo ngu-84 sizabala khona uvesi ngu-12 lithi iBhayibheli ihubo ngu-84 ivesi ngu-12 lithi yona Thixo somandla uyathokoza umuntu othemba kuwe. Abantu abathemba uJehova yibo abantu okuthiwa balentokozo, bahappy, bayajabulile kakhulu ngoba bayamthemba. Umthembe iBhayibheli lithi lona abanye bathemba inqola zempi, abanye bathemba amahashi okulwa, kodwa thina sizakhumbula ukuthemba ibizo likaNkulunkulu. Uthembeni. Ngiyabuza la nkumbuzo ngithi wena empilweni yakho kuyini okuthembileyo? Ungabe uthembe imfundo yakho na? Ungabe uthembe ubucebi bakho na? Ungabe uthembe ibeauty yakho na? Ungabe uthembe izindlu yakho enkulu na? Kuyaphela lokhu sihlobo sami esithandekayo. Ubuhle buyajujuka kodwa babusisiwe abantu abathembayo uNkulunkulu. Usiyabhala exam, themba uJehova. Usiya ku-interview, themba uJehova. Kucina ubusisiwe umuntu obekezelayo, uyathokoza umuntu obekezelayo. James uJakobe usitshela lapha umuntu othokozileyo la. uJakobe ngu-1 ivesi ngelika-12 lithi iBhayibheli uyathokoza umuntu oqiniselayo ekulingweni, ngoba lapho esephumelele ekuhlolweni uzaphiwa umqhele ukuphila uNkulunkulu akuthembisa labo abamthandayo. Hlobo zami esithandekayo, bayethokoza abantu abaqiniselayo ekulingweni, abantu ababekezelayo ekulingweni kwabo lapho behlolwa. Abantu abalokubekezela abaqiniselayo ekuhlolweni kwabo bazathola umqhele omangalisayo. So yibo abantu abathokozayo, abantu abale-endurance, abantu abaqinileyo, ababekezelayo. Loba izinto zingahambi kuhle, izinto zimimanzonzo, izinto zingathembisi, izinto zingani ziyadilika phambi kwabo, kube mnyama phambili, kube mnyama emuva, impilo ingaqedakali, i-relationship ingaqedakali, umtshado ungasaqedakali. Hlobo zami esithandekayo, ngicela ukukutshela babusisiwe, bayathokoza abantu abanjalo. Akube impilo yakho lempilo yami, ube ngumuntu othokozayo, olandela lezi zimpawu eziyi7. Uba ngumuntu olentokozo nxa uhamba lenkosi. Nkosi lomusa ikuphathise nxa ungumuntu ozalandela lezi zinto, you will be very happy empilweni yakho. Amen.